Hello Kuki Daily News and ngajing muntina kanamite ho zosi na bon chawin ni khupha tu ni khol hamol ni simnga dingin jong thusu ho simdo kitaw iti achi sanil ha khupi sunga thilso deum lo so ho adia Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF lamkai ho chunga meithal ki choi ho hutuma achalo naw ITLF Presidential Council in nasata ina demina hi Janya ITLF dem na tupun khadin gamsunga danvisui Assam Rifle le police hon hu hamta khupi sunga cheng mi ho chunga chatlo ho chunga atato action la ding le hitabang thil so om kitlo na dinga panla dingin nge na anei ITLF Presidential Council hin Gangte Tribe Union Mar in Pui Kuki Pi Churuchanpur Mati Tribe Union Mizo People Convention Pete Tribe Council Simte Tribe Council United Zo Organization le YP People Council azawi ITLF to ponin achi sanil ha chun khupi sunga deum lo thil su ho analungi ati nilha lang nidan 840 vel chun mi phalo thal choi hon ITLF secretary montombing in abuluwi korkha ape hongovin lunglaya azinu akaidon chule achanu fan choilai asala bi uwi wang phadum ta in hichipe da chun ama tichu montombing ina omlo pe rahi anom le ipia tu ding ham tichu ga ngai tu jing the hi ati Hichipat vel machun meithal choi mi phalo kharin YPA kanan veng president anapui mangkidi thudo so ta nei zo nungule asu gan theizo nungin ahin lado be metin ITLF statement chun asei jani jingka mata nidan khat vel chun achi sanil ami blue holoi to thakhan hidinga gin mohon jen hanglam ka singat MLA chinlun thang in meithalin aga kap kiru vetin ITLF thu ponin asei nahi Jipat don velta chun Red Cross Runa YP People Council VPC President Henlin thang into kinai vella meithal gin akisiki detin ITLF thu su chun aseibe hichi meithal choi ho chalon hin khupi sunga lungnom ta hin kho asuboin mi pi lungthim ki cha le ti za na alu dime ati hichi meithal choi anum aninga chatlo hole amho to son ho hin nam sunga chamna ding adei poweti akichi melma khat maya kilung khat le kilung to ta apan khom na asu boigu hi dan akichi sele tinjong aseibe na hi hito bonga lamkai ho chunga thilphalo ki bol hi asang pen in ITLF Presidential Council in ademina hi ITLF lamkai ho chunga hutuma associate na lung hi phatma salanga jong tam ta ve ana lung a hitan hito bonga chatlo ho hin athil bolu anga lo le ata to akile thu te hungai ding a hi tin ITLF tu phun chun asei na hi tulal khia thila hungsu masanga law enforcement agency Assam Rifle le police in action ala hitobong de umlo thilsu ho akun ki ven na dinga pan ala ading in jong ITLF in nge na anei Manipur phachom sunga tuilin dinmunin phatlang amano nai lo ji in Manipur government in public holiday tu ni khu July ni sim nga chen asu sautai achi sa ni phe masanga pat Manipur le North East chumsuma go azu jin phaicham mun ho atui alinin thinglang mun phema mun chim le lampi se umahi dan thulut awmi asama tuili ja thi mi somli legu pha hi ta dan jong report akemo na hi Manipula thi na man na tu hi jong le phaicham mun tam ta wadung tuilun le ji le wadung ke jin tui asuin mi pi gan theina sei theluin ake beijingi Janin jong Manipur government GAD in tuili ja gamsunga buina ji in tu ni khu jong public holiday ding in aphong do kitai achi sa July ni sim thuma pat public holiday hungke phonga hitai Manipur Education Department in jong tuili jin July ni sim nga le gup ni khu private le government thim jil namun ho holiday aphong do tai chule mera khong wadunga tui alun le ji in Manipula power house lin loi Zurimbam power house tui na chubin ahiti jom pele mei tichu electric supply jong ahin to kha theita san ahi dan report khadina sei na hi Singjamei oinam thingela wadung ake ji in Singjamei bazal thongam leikai kawwa naurim leikai le akinai pi ho Kanchipur la tui na chubdan in report khadina sei na hi Singjamei oinam thingel kena chu janhin volunteer ho Assam Rifle MPA le NDRF ho kithuin asim phatawi IMD sei danin ahung lungding ni phebep sunga guzun laiding a hi Mizoram police khuda kun jam do boljol khomi a ki sei pawboy singsun son of lamjaho singsun hi boljol khomi a hitapui akhu to ki man na imacha anei tapui tin boljol village authority in su thengna a hin nei uvi Buljor via kun clarification lekha ki mudung zuin
Pauboi sing sun hi phat khat lai in bulzol kho ana chengin in munjong ana nei na hi acha te school kai sung anumawa ahin la atu hin amale ain sung mi te khusunga acheng ta povin in le lozong anei ta povi Pauboi sing sun in bulzol khomi ka hi ati je in ain sung mi te zun sim som thum ni kho chun pule pa chon dan in ganthi sansu ahi lo le tulthi ahung nei vi tin jong bulzol vi ele kha chun asagi Pauboi to bulzol in kimat na imacha anei ta poi tin su thing na anei vi na hi Zenhanglam ka VA YPA Zenhanglam ka unit ZYO zo veng unit HYA lam ka branch YMA lam ka branch le Zenhanglam ka defense committee in achi sanilha singar MLA chinlun thang in merhelo methel choi hon aka modem na aneuvi Janha Zenhanglam ka village authority letterhead mangcha joint condemnation thu phun ki bolin asain achun Janhi July ni simli jingka mata anten khatvel chun Zenhanglam ka Kaivung Road Zovyang Aum MLA Chinlun Thang Paka Fencing Merhet Lohan Kharin Meithala Ngave Anaka Puvi Ati Hitabang Chalo na hin Vyang Sumi Piho Asuling Lawin Numei Chapang Le Kumupa Ho Tamta Asuti Zai na hi Hichi Meidoi Ta Le Vyang Sumi Piho Dingyal Phalo Hila Chalo na hi Deum Lo Ta Ahin Demna Sang Penin Ademo na hi Tu Nung Tu Bana Hitabang Chalo na Ngolhoi hi Koiman Abol Ta Lo Dingin Koi Kiloi Khom na hi Zong Le Het Sa na Abolu na hi Ahung lung ding July ni simgit Monday ni khuapat KSO Kuki Student Organization in Tuibung area parking avet kolpat ding a hitai Janha KSO sisipula kun het sa athupon kimun asay na achun Tuibung area adia bazal phei lampi hi garil heile na ano pha le ta na hi hiji in emergency a damlo pu ahi lo le kin le donga chi hole school chapang tha ho din aboi de se na hi hiji traffic congestion na ji hi madang ji ahi pun gari lin le gari new parking ki tup ta kham om lo ji le gari parking na ding mun hole footpath hi mezu na akiman ji ahi ati Hichi in KSO sisipulin apa pending ngay tu ne in July ni simgit Monday ni akipana parking hung ki vehicle ding duty ding hung ki koi ding ahitai ati hiji parking hi ticket hung ki simpan ding ahitan mi pi in an het pi diu win jong het sa na ahin nei na hi parking duty po ding jong hung ki la ding ahin koi hi le azaw nom om le KSO sisipul complex tuibong a min hung pi lu the ahi tin het sa na thupon chun asei na hi Parking vehicle ding hi Saturday jinglam nidan kule KSO Sisipur office muna interview ding ahin ahung ding hon hobung sei phatna lekha hin ki choi che ding in jong het sa na ahin ne yon hi Alangkhana KSO Sisipur in jani huwa cabinet sim tu na anei na wachun lun khau bai te masanga assistant secretary youth affairs and sports su secretary youth affairs and sports a chun to hin chule Elizabeth tin neining chu assistant secretary youth affairs and sports dinga la tha hi thu jong KSO Sisipur president Tilet Milen ho kiba kun het hi Zani jinglam nidan som makhai chun lamka college auditorium new lamka Sampornata Abhijan Aspirational Block Program Hondo na kingo na uminahi. Jameson Hangsing BD DRDA Sisipurin Sapornata Abhijan kitihi Center Sarkarin Gamsunga Dinmun chun chun lai ho dopsang na dinga Indian Prime Minister Narendra Modi in a hondo ahi tu asayin. Chule hiji Sapornata Abhijan in atuple adoy pipian ho seipong na jong anayi nahi. Culture lamwet sa ana Lungul Culture Tour Rayban Collison anayovin Chuzowin Lalthazam SDO BDO Sisipurin Holim na pat amangin tu chunga ki hongdo Sampornata Abhijan chungchuna gamkei sung milham hoin lam chomchoma phachom na center sarkarin agun pi ho hechina akho dungzuya ama koma mi pi ngai chat nei zo sin akimu pi theidingo a hi thu aphong doi na hi Hypertension to diabetes ki vet sa na free health camp anei zomo na hi chule district level officer hole dinmun sangta ta nei hon Sampornata Abhijan signature bo na het pi na le to sot na vet sa nen suikai na phat anei na hi janhya Sampornata Abhijan ki ti sarkar program ki hongdo chu ahung lung ding September ni sim som thumchan ki mangzom ding a hin hiji phat sunga hi district sunga department chum hoin milham ho phat chum pi theiding thilbol le na to abol ding wa hi Sampornata Abhijan ki ti hi India gamsung pumpia block hangto nai lo ho adinga khanto le machal na lhun sa na dinga center sarkarin ahin gu na hin NITI ayogin ahin bul pa hi tu ni khu July ni sim nga le tuibong block adinga hechi
sampornata abhijan hondona DTC hol tuibunga kiting hi kumkhat walzowa achi sani khwa Prime Minister Narendra Modi in Rajya Sabha a Manipur boina thu asai chu opposition ho golzona hitin janhin Congress hon asai uvi alangkhana Inner Manipur Congress MP Dr. Bimol Akoi Jamin achi sani khwa Prime Minister in Manipur thu asai chu zawahin boina mai kung chobe mahitin asai kirin hi achi sa kumkhat le ake sungin Manipur thua PM Modi in imacha anasai pui achaina in achi sani khochun akam ahin ke anana in hi opposition party hodinga gulzon ahitin All Indian Congress Committee General Secretary KC Venugopal in janin asaina hi July nisim thum ni khochun Manipur MP khat Manipur thu saina ding mini ngabo phat ki thum pi hi loji in opposition hon Lok Sabha proceeding aki suboi tin Venugopal in asai Manipur thu saidinga government ke man lo hiwi hiji achu parliament a boina analunga hitin asai na hi Modi na chi sani khochun Rajya Sabha Manipur in chamna amanoin thimjinamun ho akyong kitaitia anasai hi chule Manipur boina thua koiman politics kailu loading a hitin jong asai achi sani khwa achen na infar keisam thongmona press briefing anaina Congress MP Dr. Bimol Akoi Jamin PM thu seito amona thilum akibang poitin asai chule government in boina sul hab agota ta hi dan PM speech kun mudo the hi poiati Manipur din munhi angai na bong hinai sai lo hi tin Congress MP na sayin chule meite hon kangla tumbi khal theinai lo Kuki ho infarlu theinai lo wa itidana Manipur angai na ti chu normal hi tia kilading hamtin Bimol Akoi Jamin asai na hi Churchanpur Medical College a Meitei Simlai hon asimban agazom theyovem chule Manipur University a Kuki Simlai ho azil namunova asimbanu azom theibe uvem tin Dr. Bimolin do na abolin hi Zawa seisanga Prime Minister in Manipur mi pi masanga ngaidam athum ding a hitin Dr. Bimolin asai Security Advisor a Kuldip Singh appoint ki bolzong Governor Mina ki bolahin President Mina Older ki su a hipoi Tilha sazo si center in decision ala ahin state hi rebel stam dana aman may ahibovi chule CMA kun Unified Command Chairman hi na kila adona chule CMA kun Unified Command Chairman hi na kila adona order zong state cabinet in aphat sa dungzuya Governor Minaki su ahitin Dr. Bimol Akoi Jamin atalangi state government in zong constitution in aphalpi autonomy hi amanji ahet lo hi center in bolin atibo it in abola hi tin zong asain Hichi constitutional norms per ke na hiti na say na hi. Suspension of operation SOO le deforestation to ipidia parliament a asay loham ti to adon budna. Dr. Akoi Jamin hijite ni hi government in angai tu ding a hi ati. Lebanon akun Hezbollah hon Israel gamsunga rocket Geneva anakaplu do ve akiti. Hezbollah tupon Al Jazeera seidanin Hezbollah te commander khat Israel airstrike a athile thunein Israel chunga rocket Geneva akap khumi akiti. Hezbollah commander Muhammad Nima Nasil hi Southern Lebanon muna Israel ten anatha hi akiti. Hichilam kaipa thipo na nazia Hezbollah te hin Israel rocket na anakap khumwa hi. Hinla Israel in Southern Lebanon akun Israel langbom le drone ahung ki kap jingzia airstrike ki bol hi ati. Hichi Lebanon akun hung ki kap apu thei ho la khat chun Israel army ho to na gari khat asep khai akiti. Chule Northern Israel akun mini ake tong kha in hospital thut an hilhani na hi. Golan East le Nahariya Montania bom ki kap khumzi in minute som ko sungin alert sangwer som la sagi anakigin sa 18 IDF tu phonin ana sei nahi geldo thei kha chu Israel Hezbollah ahung ke tha ki buya parin Lebanon akun fighter Jalile som ko lagu milham som ko lenga in thina atu in chule Israel army som langa le milham som la kharin a hinna an chano winahi India Parliament to khom na anahot ling le opposition hon government na sata ademo tu le tua social networking a ke ha sei pen le akita alang chu a hi le Agnivar 2 a hi Agnivar 2 a ke ha do pen chu a hi le hasi asum san za ro hi khada hi Agnivar Ajay Kumar athi nunga hi government in an sumi te ki thupin a pi poiti hi social media ke ha ta alang pen khat chu a hi Hichikala achu Indian Defense Minister Rajnath Singh in Indian Army in Agnivar hophat chomna ding akichi pi jingi ati amana seibe na Ajay Kumar Army chon nga ya kilha akichai in ain sungmi te jong 98.39 lakhs akipitai ati
Sule Defense Minister pan eksa aseina achun ek gracia chu 69 lakhs akila ovi ati. Amana seiben achun aknivar hi point mota ahin social media dunga dilo taki sei ho chu ta san loading a hi. Gyaldo thei chu aknivar apang ho thina to omle government in an sumi te 1 crore ke thupi na api jiwa hi. Aizol kopi lailunga kun Jokho Sangmona Assam Rifle Ho Chondo Ding Chung Chang Vesuidinga Union Home Minister Amit Sain Agas Lale Mizoram Avildinga Hitin Jan Hin Chief Minister Laldu Homa in a Pung Dotai. Lamasa Delhi Akimuto Lona Hichitu Hi and a say home lona hi danjong Laldu Homa in a sayi. Aizol Hopia Kun AR Hopan Sa Namun Pisun Do Ding Tulu Nahi Akilasa Ahitai. Hichi Velhadinga Aizola Kahundinga Hitia Amit Sain. Junla Akimuto Lana Laldu Homa Koma Asaya Hiati. Meitei ten Kuki Zocha Techunga Gal Abol Lasom La Lilhin Le Galjia Hinna Anapi Supilai Zon Ho Lunghem Pina Remembrance Day Achi Sani Huchun Kotu Makainan Murder Cemetery Paizang Muna Lamkai Ho Chengle Mi Pi Azau Teichan Zaunan Lord Hingtai Nanamangovi. Hichikin Kimanna Thanglin Kipgen Chairman Kotu in Haulim na Anain Amana Seina Achi Sa May Nisim Thum Sangni Le Somni Thum Ni Khochu Meitei Te To Kukite Separation Day Ahiti Nammi Te Heading in Jong Asay Doi Nahi Amana Seibena Nampi Minati Ho Thisan Hin Ilung Tumu Separate Administration Muna Inate Diwahin Tun Political Movement Jong Akim Ilung Tawi Ati Lulun Vai Pei Commander Pailang Morvi V in Ahoulimna Aum talo nampigal hang kamlin sat le aloi pa thini khwa firinga ama ta jong pan ala thule thilum dol ho hilchi na anijin hi a holim na chom cha sung chun pun na ta le lung na ta a seiding bongjong sei thelo khoma aum chu lamkai cheng lung lai atha ben asu thoin hi supi aum talo namgal hang let kamlin sat khung sai supinu somi jong hichikin guna chun ahung zawin hi Ama hi lam kau mahin asu bipa ki vuinia zong ahung theilo punan nathu asai nahi somi na seina lam ka akun kahung na gamle nam adia punan na thei tamta kamu ben aneu pen lam hla na ro jong mu thei no minahi nam sipe ho za na sang ta pi to thonin apan la naw pa cha na le ki pa thu jong ana sei nahi USA Gama Copa America Sang Nile Somneli Group Stage ki chaita tolhona Thursday nila India Adia Friday Zinka le quarter final ke pending a hitan hitia chu defending champion Argentina in Ecuador akimai tu pi diwahi world champion Argentina te hin group stage match thum anei ho abona azova gol nga akhumu gol khat cha tha solowa quarter final hunglu da hiwi Ecuador 10 a hile match khat azovin khat gol laluwa khat draw a hiwi chule gol li akhumova gol thum a tha su wahi Argentina le Ecuador 2 nai cha thumve akichip nawa Argentina nive 1-0 in a goal to win match khat chu 1-1 draw in aniki chai hichi match hi mi tamta in Argentina zodi na gelun a hinla Ecuador te jong player hoita ne a hi ziun amahon jong goal zone a thei chance anei thovi jingjing ka le quarter final match khat kidding hichia chu Pool B champion Venezuela le Pool B runners up Canada hungi chim di wahi Germany gama UEFA Euro sang ni le somneli group stage le no out round ke chainung tu ni la July ni sim nga sang ni le somneli Friday a hi quarter final ke pending a hitan match ni ding hichi match di fixture te ni hi tu chung tournament adia match lunglurum pen le standard sang pen hi dia gen cha ra hi Spain le Germany hi Stuttgart a hung ki chim diu Portugal le France hi Hamburg mona ki chim diu hi Spain te hi tu chung tournament adia record ne hoi pen le match ki chip na hoa mi thani azo pen a hiwin champion hi dia ginchat kai pen jong a hiwi am hon match li anei na lawa live goal zone a changwa goal ko akhum do on goal khat bo a su na lai wa hin forward line a Alvaro Morata le wingle hoita Lamine Yamal Nico William midfielder Rodrigo Pedri le Fabian Ruiz ho phata aki chip theina ole golzo jing diwa jong gincha a hiuvi ahin la Germany te jong host team a hi na zalu le top class player tamta ne a hi jiun amaho jong not thap jing the a hi di puvi Germany 10 match li chana thumve golzo win khat aki draw on goal som a khumova goal ni a la so wa hi Germany striker Jamal Musiala in
tu chung tournament a goal thum a khum do tan top scorer hi theina dinga chance hoi ta ani Spain le Germany hi Euro tournament a champion mun pen thumvei chi a hilanin Euro tournament a live anaki chipna lana Spain ni ve goal zowa Germany in khatve azowa khatve draw a hi Euro sang ni legit final a anaki mai tu na lana Spain striker Fernando Torres goal zalin Spain 1-0 in ana goal zowi tu nila adia match ni na ding Portugal le France zong hi sang ni le som lagup final repeat hung hi ding a hi hichi match su France in host on the ball a hin final a Portugal in France 1-0 ana zo a hi tu chung tournament hi France le Portugal ginchat bang aphazo povin France te ngel hi goal thumbo a khum panova hichi zong chu on goal ni le penalty goal khat a hin open play a kun goal a khum kha nai lu a hi Portugal te na hi le match league chip na sungwa goal nga a khum do ovin goal thum a hla so vi a hin la group stage match sei na le no out rang in goal a khum zo povin match ni ki zama goal khum zo lowa hitaw vi France le Portugal Euro tournament a live anaki mai tu na hlana France in nive ana goal zo win Portugal khatve match khat chu draw ana hi hiji tu ni hla match ding hi team te ni din mon ki bang thima ding a hiu to azo ding a sei ha in goal zong ki tam khum diu win gin cha rom pu na hi Goa ha zu Valzin National Highway 202 a infar le ok khulgi zot manalampi mun an chimin lampi anating tane na hi Bihar gam sunga nisom la segi sunga leisom la ni chimla Bihar gam ke sunga nisom la segi sunga leisom la ni ana chimla na hi thilso nai pena chun Saran district sunga leikhat ana chimla na hi gandak wadung chunga ki do leini zong ana chimlan hinla ki tongkha koima ompon Akim vela cheng ho mun bina lo do ina no movin hi opposition party ho negu cha gu ji a hi tin ngo na aneyovin Supreme Court na public interest litigation PIL analhudovin hi mopon nei hon leichim la le kidolai ho verven le hultu na anei diwin manona aneyovin hi Chief Minister Nitish Kumar in leiluizo si hulchin na umdingin asei na hi In Faraum Milong Hon, Tui Lidin Atoha in Sungho, Zangna Dobna Anabol. Guzuzia Tui Lidin Pai Sunga in Sung Pasapi Anatoha Zin in Faraum Milong Forum in Kitopi na in Zapang Van Pek Somga, Tarpulin Som Lile, Matres Zatum Anahom Vinihi. Convener Pain Asaina, Hichihin, Gamsunga Tusi Toho Gel Honale, Agante Mizo Sin Akihet Pieti Vetsana Hiati. Border fencing tua Kuki in pin lungnup mona pong. BJP Sarkar in border fencing get ding amano jingzi in Kuki in pile Kuki Chief Association in Apollo na le alunglup lo na anapong na hi. Amani na sayna hichi thogat ding hikute hi agami te thula ki koilowa meitei te lunghol na ki bolahin hichi hin nam khada umi te chondan khandan asu mang ding hi tin asayuwin hi. Guna sata azule munchimin Nagaland suboile. Thongo tanglo le nasata azun Nagaland hop sunga tonsang sadar noglak le. Samator gam kay hoa munchim nasata asu sain in le lozong asu sin hi akiti. Ne le cha ding po garilin khatzong munchimin alun humin hinla. Tu si tu wang koi ma po na hi. Munchom cha thilso achun kezo hang sunga pasal mi ni le. Semin yul hang sunga kun khang tha mi kharin thina ato vinahi National Disaster Response Force ho panpina noin thilong ho hol le mu do ino minahi Mizoram Sarkar in NFSA chanvo mu ho din mun verva na neiding Mizoram Sarkar in tu chana National Food Security Act NFSA noya chanvo mujing ho din mun verva na le anei zo te ho chanvo a kun kalha ding in ase nahi khupi sunga chenga kumkhat sunga dangka 4 lakh chung lang mohole thingla nga chenga kumkhana dangka 2.5 lakh chung lang mohon NFSA chanvo amu theita lo ding a hi ati VIP le group A sarkar na tong ho ration card chang talo ding o chule non NFSA beneficiary ho muding jong sul homa ding a hita ati Togon hi ahong long ding el hale ke panding ahin gamsung kumsia dangka crore songbu lathuma awon thor sa zo ding hi ati World Kuki Zo Intellectual Council in UNC le Manipula Milong MLA ho hi nga hetu sa le nge na nei United Naga Council le Manipula Milong MLA hon Kuki te to ake ka uwa
pule pa te go chin lama chondan akiba naw het to sa anei diwin World Kuki zo Intellectual Council WKZIC nge na anei na hi Old Kuki le New Kuki tia kimin vo ho thisen hamle pau chole chon la khan lama akiba naw jong het pi na anei diwin a sei na hi Naga movement laya Kuki te pan la na ho het pi na anei wa Naga le Kuki te ki ka ki het hil na umlowa chamle lungki tu ta khosa hi theina dinga ki za bol tu na le ki thu khom dingin nge na anei na hi tu ni khuwa dia thusu ihin sim do thei ho hi chan chu hitan ti